esan digute datoztela futbolari batzuk sinadurak eta banatzea, eta bueno, gustartzaien futbola, hor datorri gara. Deitu diate eta etorri geha korrikata presak atxetik atera, aurkitu lekua eta hemen gaude itxaron firmatzeko kamiseta. Como les gustan mucho los jugadores de la Real, así que aquí estamos a que nos firmen el balón. Oskarxera hona etorrite umia batez ilusini sortzi eta horretzitako usteot, bai bilok eta bai geuk pasatzen dagoela ondo eta ondo etorten dara ez, bai afizini eta bai horik alako momentutan bateo. Con los aficionados que están siempre apoyándonos desde cualquier lado de Guipúzcoa y la verdad que es de agradecer. Galeko jokalaria zetoztela, sinatzea eta hori, eta umea realzalea morratua dakagu, eta hori, pixka bat jokalariak ikusi, eta pixka giroa ikustea. Regalan una camiseta de la Real, bueno, hemos participado también, a ver si nos toca.